Uhuru Plaza Gabosongo Gorba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mbiyamano sana umanchi muri bitaseni kia Ndizi TV nende nebiro binde asto kumerana imiyo murobiri o Worldfit Clinic asto gusangana daktari oyo gochetumanya amange igoro ya maroire ayo abere kago chanda emibere itu niga gutumanya na kitogwetanga kurwa asa maroire yo nabo igo bali babere bakonyora maroire yo na kibakonyora obogwenya kondo mwanchi muri karanso ikeli ndeto sange ase obwamo bochakabona igago ika omwelio konde to kunyelenga asinse mo chiche mitandao asinse mo ya Facebook na baba tonyora wetra Ndizi TV News Digital na baba sense media YouTube na baba tonyora wetra Ndizi TV News mwanchi muri nabo gusangana intwe ekerengeri kiawo wetera ase na mbirga base screen yago tumanye ngaye kubwatia umurobiri koru na baigo onye kubwate iboli ndelio nsigo cyase daktari kyaga daktari no rega gase studio nabo okobolia elinde abega gokwiranelia elitaria ne Frida kerubo karibu tusange ase obwamo. Happy new month daktari. Nabo komanyo mancho muri nabo komanyo mancho muri na kiokoro kwa nabo igo clinic ya Worldfit ngaike gotoka ambia muno mancho muri gerli elitaria ne kurugunga daktari Moses Kena Onsarigo nguru senya daktari ya Worldfit Centers. Worldfit na utolegali Busongo enyumba ya Uhuru Plaza egorba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana. Happy new month na ayo mwanchi murigerelia andete wanto sange na daktari atumanyie amange akira daktari wiki eri nabangonyora chi message chinyinge sana aho mwanchi muriga kotanga kindly tebi daktari mukwanere igoro yoborere bwa kansa kichori yoborere bwa kansa bwabere bwo chanda bantabange daktari yo mwanchi muri tukolera niko togukwanira oborere bwa kansa elinde oyimanye na kibogo soa aso mubere bimanyerera imbire biye biningiye kwale tuburire bwa kansa nabo igo bali batarabonyora na kibagwetanga nabo igo bali babwa tuburire obwo na kibakogenderera so bugima bwabo igo daktari twali rero obuna boburire togokwanira kondo mwanchi murigerire atogoteba nga mapema mbiya gwatuma ujumbe yago mapema nyako bwate ibolire ndelio nsitu asangana daktari ekega daktari ntingire chinga kichinyinge maitinga mwanchi muri no wale gali yaganyerete sana okwanire oburire obutande step ase mase yende daktari tatebi ngoborere bwa kansa obomborere kyobo kansa ekara umuntu akubire tangari gukwana kansa nyolekera umuntu agushtuka egento yakora abantu bagushtuka nkelinga oburire bwa kansa kubo weni negasienko ibo gukora amalliance alese familia y'abantu gonchukana na chipara you know nando umuntu ametenga buri bwa kansa mburi ko bwana abantu abandu bamenyetego so kansa ni rigeta ligo shitwa sana ekaro umuntu ayuri tamliri ekaro tugatanga umuntu nyorire kansa ikitomineti kusenki kansa umanyite miskerubo iko ibule tukora kamwana lakini wano ligire unongana abere yimwana bono umuntu igento nkerege cross umubiri gekuru ku cells so umubiri ime kiseri ikigo cyakina kikeke wango gete kibuturana nandi cyagendera kuba kinyinge nari umuntu agukina and so I'm talking about eseri go ikibuturane tari ngego kinebe nyoka ego ikasete ibuturana nandi yatigara koba eri yaibuturana so what I'm saying is this onye ne
lisanku engosi lisanku ekere seri lisanku koibuturana goiketigare kobe eseri lisanku ongene seri yenyama goiketigare kobe seri yenyama ongene seri yamauga goiketigare kobe seri yamauga ekero yaibuturanire igo mubiro ito ntobwate gende kurunga cell division nekiseri kikonya koibuturana chikoba na kitakire ekindi kiri kyasarekire kyarusigoro yani mubiro ubwate nyasa tutungete na a very unique way you know nyoraba science what understanding what is happening so eseri iliye yemo uile gosine seri yengos nebwate egintu kirige kuriringa eseri yekirenga kigete ebuturane mara kabiri eseri yembiyere eseri yembobere ekonya koena na information muna bono urarigereri totebenga munangi narateba enyomba yitu use nyomba y'abantu mbabwate umugake se nyomba umugakonero mutunero mugambi ubwate uno mungana nabana gute no mumuro monene guso bigagocha gocha ne seri yemubere mene bwate mugaka ikurukunga DNA DNA ama what you call deoxyribonucleic acid eyebono nere kuligeria seri koleki ebutura ne senchire esomo choko ulyuta kire somo biroito bono inkige kokere seri ebe cancer ekoba cancer ekero DNA ya saligu kende gyons kego sali DNA you know ekero DNA ye seri ya saligu bono omugaka tayeso mucyatebenga ana namachiko bono kwanyura umugaka uri usalikire what you call DNA bono seri iri kwibutore somo choko nabera kine saidi ma kwibutore senjire taliyengiya so cancer nekerege ntugikoro kunga DNA deoxyribonucleic acid ese seri me yasalikire bono lichiko lyabura ase seri eseri iliya kina saidi yebutura nesenjerete taliyengiya nandi yebutura nesenjere yanya gukina ikubutura nesenjererembe bono umuntu onyora what you call a tumor obobimbe you know so bobimbu bono bwatukire so mubere ntubwato bobimbe kitayipu bere nabora nyore cancer bole utokuruka nga malignancy usonyore bole benign yeminatinga obo bobimbe wandu kwanya ko umuntu abimbuto neka bondo kusiye lakini omengire na miaka 20 you know ike bondo kusiye kuruka benign tumor nke go itamuntu raisi nge kunyara kuruari kagenda se asanga iso mubiri lakini cancer gutaro mubiri ebwate chinguru chokorwa sense meyemo egenda sikinse muchinde so eitokuruka nga metastasis it is able to move from one region to another ndewa nini ande ngiye kuminkeringa cancer na bekoria ndonsi umubiri umugima na bekori any living cell esipokuwa etukine tanyore cancer kusechinchara kyoka lakini umubiri umuntu nabokonyora cancer andons so cancer nangenda gukwana nekero DNA yeseri yasarekire and the DNA kero yasarekire yasinyu kuligire linge seri ngikine ebengana nakikoibuturana asinchira yo mochoko miskerubu daktari wakwanire nga cancer nekero DNA yasarekire akekendo monchi muri naganite komanya ngikera asali DNA bono yes bono totebenga ngikego sari DNA usinkike kolenta cancer DNA nanatebire ne gento kebekire seri kegotebye seri ya machiko gekoro keseri nga kina borongi buturana sencherero mochoko so nkikera sari DNA egento kego sari DNA gekorokunga a free radical so a free radical nki bali basomete chemistry miskerubo mete abaswati mwenga abo base chemistry mbaro maitete upase ese chemistry ntu abwati ndu ngorokunga reactive elements and non-reactive elements those chiri chikoreact yani chikoreact mono nkekogera chi naona tubwate sodium which is very reactive you know sodium potassium and
chloride kiri very reactive inki gekogera inga nchiri stable inga bono netagete elusi either an electron to be stable or to gain an electron to be stable bono a free radical is an oxygen which is in the body itagete an electron to be stable so it is very reactive no muliro geto gweto mubiri so ekwenda oxygen ye nkayigo chikorusi an electron to be stable ego so SSLime ye iba an electron from the DNA ekere ko iba an electron from the DNA yasari DNA so what I'm trying to say again to kolento we cancer negen to kunga a free radical let me show you something bono mbali bakonyora cancer mbantu kimono mono bakonyora cancer mbali bakogera umubirobo otwale free radicals yesobo kende yonse kego chikogera ayo mubirogo oros free radicals asobonge inere kolenta cancer let me show you what is this abantu nabono bali bakunywa marua mangi free radicals ichoko bakinyinge sumo birobo kubu umuntu utakonywa maru ya ndo yiwanini umuntu ule mtu anafuta sigara you know akogera umubiroye o produce free radicals asobonge kubuli utalikunywa sigara abantu bali bakuri what you call you know poor diet anomangana kali poor diet abantu bali gochoranga ndagira kyakuri ariko manyanga endagereye ngo chikonkonyero mu biro seri ko chikonkonya endagereye ngo chikongerere ndwale seri ko gerandwale nkiyakonkonya so abantu abange bakuri endagera twatebere inkonyiro kanga poor diet because yokonyoranga endagereye tebu atige ntwikoro kunga you know nutritional value regoro kusitebu ati what you call life giving elements so kwanyora ukolagire ndagire kwete let me show you munabona kwa mfano abantu mbali bako nyusukari esukari ilimoyere ilimoye kwete lakini what about yomusi ekero kuri yomusi ole moyo na kiruera mugondo olenga gukina igo bwatobo moyo umusi nkoko konyore eso mubirogo lakini sukari liko gokonya egento gekwete nocho bosibol bwetuka bokorusi guliganda lirisko liganda lirisko na libwatama amaliyogo lero bakanande bisiyagi byangire kwa korege ebisiyagi yakire tinga ekorusia masaba kumbe lisabuliri neli yogo tomanya kuri eliye imeyoka italiko tokonya bone eliye imekwete eliye oliyo sieto bosibwa na maganda habwate you know a nutritional value because liganda liriesco ndibwate lyo liko runga IP6 IP6 kuri liyo ertotwara cancer ndiwa nini maganda lya bwate bintebi ngabwate fiber abwato bakembegu ye mebarusie bwato omega 3 eligo chiko konyo umubiri ba chingoko ono chingoko chiko chizwara afye okobwa so what I'm trying to say koikoli lingandagira ki okoli lack of exercise onye toli kokora exercise ya mazoezi eyuna bekogera you know otware free radicals chibisete ese yo chibisete sikinya machiago hivi so kero ukokora mazoezi miskerubo free radicals chiringo soka chiri kuru ese chibisete ntobwate ngende korunga free radical scavengers yani ubunyamasi bwaito buchirusi oro butarachi kolendera amarwiri so gukora exercise is very 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 important again tukakogera abantu bakonyora uburuire bwa cancer mbali batali koli chinyi na matunda sobunge umaite chinyi miskerubo na matunda nchibwata what you call antioxidants munabona nchibwata vitamin C nchibwata beta carotene you know ebintebi bikorusi free radicals yeso mubiro so ekero koli chinyi sobunge ekero koli matunda sobunge you're doing justice eso mubiro nandi tyango temiskerubo buri konyore kuri kinyi nchimbese
chimbese kanyoro mogeni gitega ari bone no ari nyawe bone go nabora jwa kandigere wono nyombe kero tukuri endagira iga kolenta tule bitungu ibibese okonya tokenyiti bitungu ibibese bikire osinese sani bono kurusi gitungu kwa rusi endagira ndi yekire kwata kuna pamoja akakumina nkieke tumtekara tema ngaya tingo tema nje menya komweberi wono sinaja teme tubezaja teme zikija hotel wono ekero kuri ukuri bitungu biri bibese ekero kuri endagire mbese okonyola lot of antioxidant echigo sibya manyinga ucha okonya tonyora uburire bwa cancer and at the same time uburire bwa cancer ngocha bure because of infections munabona otwale hepatitis B hepatitis B ntumanyete go chiachikolie dini liago munego chikolie ni yao ya kolendra cancer sidi dini otwale munabona tubwate bintu bigoro ku infection nyinga a lot of viral infection and what have you chikolendra cancer somobe omubere and ko bintu gotenga aflatoxin twanye kuli ndagira muntu akonyole ndagira ndi yonse kusine bituma ngabona ko babire kibaza kinke ogoraliyo kuma bituma biri bikabwata aflatoxin environmental pollution, X-rays, sun rays, everything given cancer. So egente kiya miskerubo no kumanyanga inkige kolenta marweira haya na ninga kitura itange kuleso marwe. Yes. Mbiyamana sana daktari asokwerese bwagale. Mbiyamana sana umwanchi muri bitaseni kia Ndizi TV niko togendete gusanganire Dr. Kena Moses imeyo murubiri o Worldfit Clinic chinga kitogendete gukwanira iguru y'uboroire bwa cancer. Daktari obere kagwoeresera so bwagale burire bwa cancer obumborere kyobo nabo igona kibogo cha ase umubiri tokondo mwanchi muri ntete gukwenyelenga ase chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook nabo gotonyora witra Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gotonyora witra Ndizi TV News nabo mwanchi muri nyakubwate iburi ndeliansi nabo gotomujumbe yagenke witra ase nambiri gabase screen yago ekega daktari no alege gase studio ebe abe kagukwirendera liboli lyago akonde daktari ebimanyerera imbire biye binakyo umuntu arakora amanyanga nabo atoborere bwa cancer ebimanyerera by'uburiro bwa cancer ibogo tegemea nkai cancer yere murabona onyore cancer yorobere kwa mfano abo konyora ububimbe borororo ese kwende murabona tubwata what we call a lump osonyo ikintika tikichia cha bimbire ya 12 what we call enlargement of lymph nodes so cancer ego tegemea nkai yacha ese go kana bekolente imanyeli yali ese yacha ongene se bimbe nabokora ngasa sana bimbe lakini tubwati manye bikoro kunga general ntangani okonyora amanyinga guchaka kwereso umubiri so konyora abantu babwata anemia manyinga eriro kire kubekerwa manyinga bekerulita 8 kandi talikorokana talikorokana amanyinga yakobe kunanda era within a very short time so atarokoro monta manyinga kwera liuka anemia nabo konyora ngani era associated n'uburiro naburanye era associated n'uburiro bwa cancer igabantu baba careful egintu gyakabere no mubere kwera ikwale ngomo n'umubiri umanya kwera tukurukuruza eso bunyantari nka cachexia yani okonye okobo munyerere side okobo kwengo monne kwera pyo mubiri because uburire bwa cancer manyite onye bwakire gusinase okoboko kwagoga boko renkire ya manyinge gweterenene bwamanya koros chinchire cya manyinga chinyere kigoso isa manyinga manene yanywa manyinga yanywa a lot of nutrients so umubiri ogokora ogendanzi nabura twale ende yagira bimbe okonyora wonenda ya ichoide onye ko bwato zen cancer ya abdominal cancer watwale what we call ascites enda ya bimbire yatwalira machine nabura nyore kugutwara kokorora amakorora bwata manyinga onye ko bwata kase cancer ya lungs amakorora bwate abwate blood stained naboko nyoroko yana kwabere shida naboko nyoranga watwale ndoga nose and vomiting yani uko yumutegete koroka uko most of the time uze kokoroka so cancer mnangenda goteba ego twale bimenyereri kulingana nkai yatoka etoko umutu ogoime
unole cancer ya cerebral cancer omuntu ogoba ko what kweli what omuntu kweli gustoba se korora burungu because the nerves have been squeezed so munangenda goteba ebimanyiriri bya cancer ibigo cha kulingana ngai cancer yeah mbia mono sana daktari ankorora abange bagotebanga ogotumika ebinte bigabe plastic ane monekero ogotumika sinege kombe gusesani e plastic akobika ibintu bigo samba kwaliera na bira koletera buriri bwa cancer inawezekana because these are chemicals korosi plastic iliera osina chemicals so these chemicals muna chibinya gososo mubiro una uchikolenta cancer nyore bikombe birosi from aluminium aluminium yaloke na wekolenta throat cancer na kyo kunya abantu bakonyora cancer especially ya throat na bali bakonya kunywa maruali kwende nini ya kwengu muna kunya kunyonyola lot of aluminium na wekolenta problem with throat cancer so chemicals yes chemicals and I thought you do kebugate preservatives sweeteners flavors food color all these chemicals na chiko somo bereme ichiko nyosariwa DNA daktari kiegeranto bwate tukora totebingo types of cancer chirito bwate types of cancer ntubwate types of cancer like mara aina tatu naweza sema kuna ile cancer inaitwa carcinoma carcinoma ni ile cancer gocha yengozi ase ngozi yere wono engozi nero umuntu bakanze ine nabegocha nabirarente carcinoma nabiranyore cancer yenchira yendagira gose ngozi yage tware cancer gose a gland ebiye gocha se gland no bono nobere the prostate gland so cancer kurwe se ngozi nande osese glands itokonyeruka nga carcinoma ntubwate sa cancer nitokoroka nga sarcoma sarcoma boneye neliye korwa se muscles gose bones the origin comes from muscle cells ama the cells of the bones iwe korokunga sarcoma and bono ntubwate leukemia leukemia bono tubwate bobimbe ere samanyinga ekero kiseri kia manyinga kitali korosi kubobe boronge so ntubwate leukemia lymphomas so cancer tubwate kitepangisa tu carcinoma sarcoma and leukemia daktari kiagera abasubazi bagora atanga ladies first akora kwanira ngo igore ya breast cancer cancer yorobere mate cancer nchiro miskerubo kire common usichiko nyorekane so borahisi ndatebe muna buno breast cancer is a very common cancer egosumbua mona basubati nyora baga kanko nyora ore breast cancer so breast cancer nabotekira abantu nabaro bayirenda muna nagotebiye kolentu na free radicals muna cancer ndions lakini urigiriri bali ba orobere rwabo batari kogonki bali batariko bataranya kogonki ngo twara bari predisposing factor yo konyora cancer mono wetani bali bagonki urigiriri abantu nabakare bakanyora cancer yorobere rais because bakanyora abana 15 ero miskeru bonko boli bona abana bali bonenga zinapagero bwato noyo tindarengera daktari akire bono utarengereri yoko umuntu menye myaka menge goso myaka ya yonzi ukunda tindarengereri oikire gosentati tindarengereri oikire 40 ukimukura mukiyo ndaki bono undokonyo onde yo kumusuma bono kwanyora ngo ndate yo kumusuma bono kwanyora nga obetaranyora mwana ikire myaka 50 aba batari konyora abana abange mbabwate predisposing factor yo konyora breast cancer gutanya bari bakonyora abana bakegose yo muso babiri mbabwate high chances yo konyora uri breast cancer bari buri se family yabo no bro bantu bari konyanga ki mamu minona atwalte cancer yorobere kaba very careful na bora nyoy cancer yorobere ndio waneni so abaswati bandi batanganje tineti kogonki robere rwandu wachiko kumba kogonki koli ngokonya kuli tonyora cancer yorobere bona yo bwete nganku guji
kumbe kwatige benefit yoko bonki tonyora kanza yorobere ndiwa nini so kanza yorobere mono ngotege be abule mino ndango tyaba nambalinga kwanyora nkwagonki mbule se familia ino usemboyo nane na kitoko tebuga miskerubo kwarigiria yorobere rwa gokerengaki kwarigiria nyoekerole kwabekekole se nyumba yago kwarigiria itwa bero bonne ko Burundi wakore gintu gikurukunga palpation kwabwa tagaiga wonchukana na undi unya unya kuyigusike kuminkere kogokora kwa mitengo onkero kwa rose bintu mbere ugosuke nenkere ko buchambura bugo itaruru ine renjira yo kurenda umubiri ugubiya and after to bandi bagatebanga bari bayikire myaka gusina 40 gucigo banyura gukora mammogram gupimu mammography ngebicanero yorobere ekorigiriri so that thing onyo buriro bwa toka mapema action yakoraki yachukuliwa mapema lakini ndonge narole miskerubo gaiga busumu kwanyora umusubati okire mapema sana nyagitari wanyagitari baito akunya gonchukana nigu you know instead of being told ngaki genda guchana urakonyeke so kwanyora abandi bonchukana nigu muda murefu bafakanzilia cha kurufu first stage yagenda second signal 30 and water ya miskerubo daktari wote banga Monda wene tanyora abana bange ende tatwara chances choko twara barire kwa kan iko tuweze kungacha ya daktari sa abantu bone abana bagonge nali izo chances za kupata bure ntuvuga tibule mwato ntuvuga tibule mubonene tuwatu businini so what I'm trying to say talinga lazima onyora abana bange lakini nonyora ulyo yomo mugongi nyore myaka 5 agonge myaka 5 daktari oende school nendo irano chakogo bokongo mboyo yani gonki kabisa egere nera gonkoro vero kabisa arusi you know that predisposed in fact I'm talking about yeah na njembo ate batatu yomete bane chapter ina kor but zumbira kina tagonke tuya nara ko bali daktari nara ligelia maswali ya berata twale gaiga nara watebanga niulizie daktari haja yangu ndogo inanuka sana na nasikia uchungu kwenye kizazi changu nikiwa naenda haja ndogo itaweza kuwa nimekuwa mgonjwa umekuwa mgonjwa umekuwa na UTI urinary tract infection UTI ne sidi unaona basubati babwata bange injunya gitari urwaribo yeah Elda Jonathan Moseti korwa chinsemo chichabo ngontanya libali masaba ate bano ali meyo murubirine familia Dina Sarange Deborah na Emmanuel abateba tugukwani sana daktari kolendo berega kobuli libolia abateba nga kobimba enda igoro eine dalili ya kansa kobimba enda igoro enda ya igoro tali lazima ebe kansa ibintu nebinge biragero bimbenda yawe yeguru umuntu atwale munabona umbilicus hernia hernia twale umbilicus hernia nabenda yagira abimbe kenyo buguruga usekenyo buguru umuntu atwale ndinga hiatus hernia nabiragere ndayage bimbe lakini ncherengiya no gochenya gitari umatekero gochenya gitari abantu abangu bakungakeresimu abandi baroranga ngukwa nabo eso bunyagitari kuikoche nyagitari Gesi wakiteyo toko ntabinga kinga kibono okondo wali esesi kibasere ngangoche nacho no obunyagitari ntubugatege ntugekora ku miskerubo on examination ekero muriro yakire nari nkomora with my naked eyes ndole usemo kole palpation mukole you know ebintu biri bunyagitari bokolo manye kumanya ngaki uburiro bungakiboko wena abandi bari matembale kamanyiti naboko nyora abantu babere miskerubo oyabwa tuburiro bw'esukali noyabwa tuburiro bw'esukali talinga amatibabu ako bagiye kirenga ine naboko nyoro yomu otwade so many complications oyo taratwara ngobesa nchi kolengana and that's why I always insisting onye koigwe turumurwe inchese clinic tafadhali ya miskerubo mbye mwana sana mwanchi muri bitaseni Ndizi TV niyo toendete gukwana igoro y'uburere bwa kansa chingi toendete gusanganira Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit daktari abantu mbaroro konyora rindi babimbe tende bakubimba tuenda gusaiwa benda nabeko bimba natebiringa kubwate kanza kwa mfano nyorenga nubwate kansa ya liver
nabenda yage kubimba ukubimba kuri na match ayikire ase kurukunga the peritoneum cavity ebugata match ayikirororo igo tware kanza nabo kubimba enda yago aya otware nkoro yago yasinyiro gokoregas utware cardiac failure enkoro tikunya gutuma match manyinga taru mugirungu bona manyinga kwira na gocha maiga nabenda yago koraki irabimba utware shida yefigo nabinda yagera bimbe utwara anemia nabinda ibintu n'ibiragere bimbe igobone nchirengiye no gukinya kitamana ngota musikero ambiye muno sana daktari aso kweresere gasobwagare akone daktari kora kwanira ngo igore ya cervical cancer nandi ni cancer inde konyora basubati eso murangu uri ko swese enyumba y'umwana umurangu uri osose enyumba y'umwana tokoroke cervix manika y'umuntu ndagande kuri kusine kara timeze kamaye injara no cervix inabe konyora cancer nero nandi ni gintu kiabere very common lakini ngiye kolenta cervix cancer ige kolento ni infection ikurukunga human papilloma virus nere kolenta cervix cancer virus yeye kwambukira kuruwe so muntu uchiso muntu eso komena eso kolemo mugondo so onyorenga umugaka uyo nabugate umigonde menga kolema bono guchikomera no noye amwereli virus iri kuruku human it's a sexually transmitted disease nga virus yeri ege kurugutire so mano kumura no mugondo kolema mugondo enyorenga yago ikiri virus yiri kurunga human papilloma virus kolentere cancer but of late cancer abantu bari bugate HIV AIDS abasubati banyorekanye bagutwara cervix cancer. So what I mean is this ekinga yago yo mubere ekinga yago yo mubere ni bwate chinguru cyugo kana tonyora cancer ekoli ibintu bitota kuma free radicals lakini bono nyorenga kinga yago yo mubere teri strong strong yaberense yairanirense nabo konyora uburirwa kan so immunosuppressed patients nko bari predisposed konyora cervix cancer na ntu not whatever dan nabandi bari baranyore cancer because for relate kumna not whatever so it's always dan they won't karo umuntu abwate cervix cancer obuchabu nabo karo obuchabude bokunyagweta bubwate bole bubwatera neti bubwate bole blood stained no wente ko orubu chabonye gwita bole blood stained bubwata manyinga it is important yo ene nyagitari nandi mnatwate ba miskerubu lero nona vaccine cyakire kigo tanga tonyora cervix cancer na ekwerende mnabono igento kiri kunga pap smear ineta kiri sumusubati ogendora akole pap smear olranga esa kusetira nyora cancer yes mbemana sana daktari kwa nirengana yengencho sayumete wethe bunere mbega bawuchi batanga weather for two lakini barolenga teba buyeka ko ngutaliba mbemana sana Kid Kenyansa astinse mochi ya Facebook nindo chinogenda teko bwati umorobelio na baigo Maina Justin Maina ata watching live mbemana sana daktari to kwa nirense mo yabasupati sana ati yangu turaenda sense mo yabasacha na barabukora kwa nirango igoro ya prostate cancer bona aya nandi nero cancer inde nandere very common yesabagaka very common asabagaka miskerubo abagaka bari bayikire myaka 50 years and above 50 years and above imbu yaba very 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 careful onyoro musacha wachakire guitara makiriyo kariyoke especially botuko ikwa gaitire limo bakabwa kimambi kwa gaitire gosenkabere bakabwa kimambi bono wachakire guitara gatatu kane gatano kuguchikwana nyagitari kugupimwa mache tabwa tini infection manyanga nabora nyoy prostate yawe yakoreke yatwarire mechando so a prostate nekimo kegotoka senchira yoro iboru musacha nekime gina kegokonya abasaja konyora abana
utatualetie kimeka kanga gandetere kaliye kenau utatualetie gandetera kwe kenau agorukwe prostate to konyora bana forget about it. So a prostate yengo chiri atwara cancer. So ekero kwanyoli gento ekoro kunga abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern nekero kuchaka guitira machi essentially taliko koboke. Kare kwa gaitira mnalimu wana waje guitira maranyi. Botokoli okaguseba kamugasa. Nyamugasa abandi. Abandi baguitira machi. Amachi agosoka liyo kutwale urine incontinence. Abandi amachi anga gosoka kabisa. Bono ekero kwa rugwa chakiri guitira machi abugate atraneti abugate ale blood stained usanga mnetrungi darkish usanga ekero kwa ruda machi ago atwalira manyinga nabura nyole ngane prostate cancer gwakire ande gwikire miaka 55 years and above nande kero guitira agoitekana manyinga nande ngankoro moro mogongo you see kuri moromo umena niso kareka tu asomutu bunye gitari conventional ito ngote umugako kore mu mugondorio kariyo kanero konyora prostate cancer lakini ikigionjokire kiabere ngabari batari kore mu mugondo naboja banyora prostate cancer ayito gote yabaga ngaki barataro bisito ntubuga tu mariyo gitega agokonya samangana agokonya kwari mu mugondo ngako kuri mu mugondo ngokonyere tutware prostate cancer ndio wanini so doraki dalili mune kitwa twabire kwa careful ya prostate cancer natwani ati mutrara hibolindra ya seire Vivian korachense mwachiri chia jogo autebanga uratwara white west ikorua sorovere and you feel pain ni nini shida akobolinga ujauzito inaweza changia hiyo uchafu sana inaweza ikachangia lakini always kama una mimba tafadhali enda hospitalini ama kuja hospitalini tukuone kama una mimba na vile nimesema mambo unajua umaitemi kerubu ngino muri kibitabu na nini gete kitabu ya cancer na ligeta around 2008 ikorunga cancer crisis ngatebaiga treating cancer in many developing countries is very expensive. Kwa wali cancer sio mchezo. Is very expensive. So nikasema the best scenario ni kutopata cancer kwa maisha yako. Ile Mungu anaweza akakubless naye zaidi usikwe na cancer maisha yako yote. So what am I saying? Tunataka tujikinge zaidi, tusifiche tukapata cancer. Maana kutibu cancer ni pesa mingi ambayo watu hawezi wakapata kwa urahisi. Yeah. Okay, daktari tiango tarasuka mutu akeigo twakwanire breast cancer, twakwanira cervical cancer na ibo twakwanira prostate cancer. Akora kwanira ngo cancer ya colon na boigo rectum. Cancer ya colon ne rectum umatemis kerubo narolira abantu bakiro bisito juzi watu batabuati miaka mingi emyaka 30 35 years babuate cancer chinchira yendagira cancer asenchira yendagira uri cancer asenchira yendagira konyorekana mono ntubwatiri konyora se a colon ya malaria manene ne rectum so twanyirukanga colorectal carcinoma colorectal carcinoma ama cancer ya colon and the rectum ere common yangote miskeru mwenyete saa zingine unajua tunasungumuza lakini watu hawajapata abantu mbali sikogali echo yabe kobenkongu yangote biga echo yabe kobenkongu yakolendera cancer bali bakonyora cancer ya colon nini colorectal carcinoma esa cancer ya colon ne rectum mbali echo yabe kobenkongu nkyo wanjire echo yagebe benkongu kaira nayo bwata magoso gete maybe tulikoragira burungi nande bono twalenta ilio gonde twalenta ilio goligia sana liko kunga Salem Hasix yani okalo kunyu miskerubo echo yage kobe ngororo enda yago yakira to kunyu ngaka inebugata miba nebugati nani ndoliko ndi pesa mingi ona 1000 lakini amaru ara bantu ngora wale mesinga so what I'm saying again to get colenta cancer ye colon and the rectum nangenda gota no gutwale echo enkongo gutwale echo enkongo is a predisposing factor constipation colenta colorectal carcinoma goikuri liye kere
what you call bowel habits chiago na kyoko gende cho enene na kyoko gende cho enene onya ko gende cho igwatirani kava very careful kagera na nyula bantaba kebigoriye bike you know. I remember there's a friend of mine tulipoteza because of colorectal carcinoma narunda bramba chababere babugate colorectal carcinoma bisiane you know, young people young family have a very kuchikinga out there prevention is better than cure. Tujaribu. Okay. Daktari ndo chenga chinsi chetu chia tonyorire kabisa kora kwanera ngunga kimoko rubolingolia likumanyanga umuntu nabwate burire bwa cancer. Ese nyagitari yetu ya Worldfit. Ntuma tunatoka watebi ntunaba banyagitari tukite school. So kugende school yo banyagitari kali kwende school bosaigo. So ntuma ngitenga nkito wente kokora. So ekero gwakiro bisito gwatwere sirenga you know nimbwati idalili kiriga na iga ngukobeka tule so chunguzi ani ntubwati ki machine no ntubwate we don't talk about machines but we talk machines zikirikianchire na serikali. There's no way urapime cancer na mdomo ama na machine yoyote. Cancer goika ekole bigento gikurukunga histology. Akanyama karusigu kagende gapimu. From histology ngoto tebire nga cancer yago nga stage kiekire. Is it first stage, second stage, third stage or fourth stage? Nere goto tebi. Minute nga first stage cancer itiraruwe sere igari se yarenge. Second stage bado tiraru ororo osi yakire se lymph nodes. Lakini kare yakire third stage ya sokire se yarenge yakire other parts of the body. Ekare yakire fourth stage ni kukua nataka kukua because yakire klase yakire umubere yakorere ibintu bikone. So mbu yugu cyanyagitari kolingoli kumapema. You know ongene nchira yago yesu cyo bwate shida okole usine colonoscopy mammogram twatebire pap smear histology into what ultrasound machine chiko to guiding what are we supposed to do diagnosis connection kwa manyire shida isungwe to murwiri egera karoko omwamario wawo chikomokonya you know amanta bange banyagonjurunga abantu bari kubaja gukora ki tunatibu kanza you waste a lot of time huko tunapoteza wagonjwa wetu. Wacha tujaribu kujua nini ambaye inatakikana because at the end of the day mimi nikiona ule mgonjwa amepona anatembea mzuri hiyo ndio my happiness. Mimi furaha yangu ni kuona ule client wangu ama ule mgonjwa ameishi miaka mingi tumuona tusaidie. Hiyo ndio njia mzuri. Kwa hivyo kutibu kanza nao. Kutibu kanza kuna ile njia ya hospitali. Kutibu kanza mimi naambianga watu kurwali koweni kukanza tali ngotege menjere yem. Kurwali kwanza tegete you know because cancer is very aggressive. Naye kuikova aggressive so kwenye weni. Ntubwate you know chemotherapy jile nyagitari surgery you know radiotherapy hormonal you know therapy ama hormonal replacement ndo minevyo. Bone marrow you know transplant. Ekinga y'omubiri yago nebwate ncherera komenya matukamanga. So na into tubwata ese nyitari tubwata Mario ga cancer na wona nibwate lyo likoro kunga resh nibwate noni you know ntubwate you know maitaki ama lyo gayo ko muntu amukonya saidi lakini ntagete koranga abantu baitunko bwena bali kubwa Gusii buguma enga kirenke etareka buya. Bien sana daktari. Sami kora chinse mochirichia Nyamira daktari. Ani ga kubulinga nkiye kogero konyora ngo monte nkoro ya beire nene kwanyora ngo monte nda ya kubimba. Chali nto abatu gukwanerenda. Enkoro kobe nene tokunyuka nga cardiomegaly. Cardiomegaly nekere nkoro ya beire nene. Enkoro ekobe nene okoba ya kolide ga nene you know it has been overworked aman you know let me show you mwete enkoro nenga munege uti munogu utembeo gigunya kuiguka iga manyinga mange kera gutikare se enkoro imi nari enkoro iguchaka kugaria
Igopono kende kera block ya manyinga tako genda guchimotu uburire bwa high blood pressure abura rente nkoro yage koleki ebimbe so bone kero kulembe uko bimbenda emiti nkoro yazinyo bakolega watwale cardiac failure ya kiro kuba watwale cardiomegaly, so many things we talk about next time. Zakaria Mugaga korwa olemiriri auteba nchira kyo montale tangi tanyoro buriro bwa cancer ya inchira nero la itange tonyoro bwa cancer enjine ntangani is eating right. Yeah. Ekatoko tanga eating right no koliko manyanga ndagera kibwate ere in high in nutritional value ndagera ya mugondo mono ndagera kibwata toxins kichigo chikurusi bintu very free radicals amatunda n'ebintu ebinge ikokulya amatunda n'endagera ya mu mwete miskerubu tokunya kulyo bonyinyi bobere simeka chinyenyonye kubwatu bulemu bolenga beka zinyicha gamana gochya nini kali amana gwa mange kali kinsaga chini tokulyo bonyinyi botatu chinyinge chikokokonya kali amatunda liko gochikokole soda nkyo takogolera an orange iberisa tuli ikalo kulya amatunda mango goikonya tamakorwe duka because eduka you know endagire no twatebe bwata lot of chemicals nanda bandi bari nabono bakoenda bachikunyu bona kunyo umuntu abwati uri wesukali ote ungagenda unye sukali liyeduka nere liendere daliko menda sukali gochigo esukali iliye bwata what we call aspartame a chemical called cancer you know tamakuwa se chemical as much as possible. Debora kurachense machichia campus akoboli Worldfit ngotumikere NHIF bose minute medical covers ate banende nabwate acid sase enda yae analysis bose agendete kumuita ngorangora ntugo tumia NHIF ntugo tumia most of the covers esababu amalio ntugo tumia mangare natural amangi naro tugo tumia namalio natural tagabe kwese NHIF we are trying to you know push the government ibe kama lio natural say NHIF lakini bado ndo succeed you know maybe in future tukisucceed tukona tumia NHIF gotwali acid senda na bora nyanga gwatwali ulcers use gwatwali ndio kunga gastritis ulcers igatonda kianda gosinda yago yasambikire what we call gastritis osonyolenga endagero kuri nyingi niliye kogera acid yabe nyingi so enda yago nabona uite chips ne deep fried food Daktari liboli lyo moelio Florence kurachinse mochichia moso chako bolingo karamule mammogram mammogram tuligo kora at the moment but ntumangitese gokoru igono chobisi itunga inyo tuligo kora ntumatinga nyarebe ngokora bari autogugo tumese ira koru. Daktari chinga kichetu chiatonyorere kabisa ndo cha maswali na mangale ntoko nyara ko batoko yerne lyonsi akuri ni naboko bali bagendeta ko boli gose consultation fee NHIF location kora batebingo nkayo gotoka namba yigwena ne namba yesimi erinde banyoro boko consultation fee to go charge 1000 and into go charge once abutole tola very fair isabantu baito ile tega na daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa senya daktari ya Worldfit Health Centers Worldfit no tolega bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza ere kale kurukwiri talinde umato Uhuru Plaza ngo chenchiwere kurukunga alsa Uhuru Plaza karo ikireze yarenge gosuligere ligo rubaja golikire talinde go alsa Plaza so Uhuru Plaza ere gari marikiti echiro aliyese bakoni nyamenyinge kibuchi alichikire ose stage enkoro ya Kisumu ese yarenge nabokore nyumba ya Uhuru Plaza waso ime wache goroba ya gatatu erumu 307A no koro clinic likirenga Worldfit tubegete chibaho chinene chikorokana Worldfit andu bujabwa ga miskerubo ninche ngotoka gaigobisi ande no ndekera lituko igono mundu acha mami no akonyora so Worldfit ntolega bosongo na ninche ngotoka injo mwenye gitaliga lakini nani tubwate clinic ya Karatina ande kendekere gali mu Childoret ese itali yetu miskerubo marure na mange toko weni ande especially umwako yo tubwate celebration nga abantu bagweni burire bwesukari pressure na kadhalika so batutarire ondibwensi gwetu burire bwo kumusumbwa na babuja tolenga toko mukonya ngakire se namba ya NSMR 0722
245763. It is 0722 245763. Mbia muno sotuye. Mbia muno sana daktari asogosanga nintu. Mbia muno sana mwanchi muri kwa bere kugosanga nintu kutoka chage tomoro bire goikabona igomo elio no gosemeli kwa namna kwa bere ogwesemia amange. Kondo mwanchi muri ire goikai weekend na aratumirane ase omorobile o Worldfit Clinic ento sange na Dr. Kena Moses amange ile trainer Frida Kerubo koganelia oboligerelia obuya. Karibu tena sana daktari. Asante sana miss.